Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke uma ukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel wenze kanjalo like ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo ukupha nje i-update mayelana-ke nomdlalo we-Orlando Pirates ezobe-ke ibhekane nePolokwane City e-Orlando Stadium ngo-3 ngomgqibelo. Umdlalo-ke lo womlenze wokuqala we-MTN 8 bafethu indaba ke ezibuhlungu okuyizona-ke engizoyishare mhlambe mawukuthi-ke ulwazi ubungakabi nalo amathikithi alo mdlalo asephelile sold out amathikithi omdlalo we-MTN 8 first leg Orlando Pirates versus iPolokwane City impela-ke asephelile mawukuthi-ke ubungalithengile sorry usungazama nje e-stadium mawukuthi-ke useduze ne-Orlando Stadium ukogoli kodwa makuthiwa useThekwini nje ungalinge uye e-stadium ngenhloso ukuthi-ke uzothola amathikithi ngaphandle ibanga elide ukuthi ungahamba uye eGoli uma ungasalitholi-ke ithikithi eGoli uyokwenza njani so ungalinge uzihluphe bekuzoshare nje lo update make sure ukuthi uyayilike ividiyo uyasubscribe kwi-channel mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo nisale kahle.